mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage adudi handak council na tawkhiba 12 ki exam gi result haidokre mayam ko result haidokre adu result haidokra luraba matung sida council dagi notice ama thole ngasi thokpa notice ne aduga moina main oin thoiba notice na mayam ko haidi adugi 12 exam haidok loikraba matungda moi ngasi kano tawbneba meeting tawbada tholakpa notice ne ko adu exam result haidok loikraba matungna moigi kano oiba kangudo haidi eligible for improvement examination pass tawrakana moigi fourth subject elective subject kano oiba kangudo fail oiba kangudo moigi kano tawba yarane kano tawbagi haidi moigi improvement exam thabagi ko form gi matang dane la ismya magi form do sida haire megi tang trimpan gi ma effective ko hai dugi kano mamang na form da thajin biro lawro form do council gi chatlaga lawgada bane mem ko adukanda nangi document sing maru oi basing do puro haye aduga examination fee su lawe moi je ko document ne examination fee ne adu sing do form do plop tarakana megi tang 13 phoki manungda moi submit taw haire kano kangu gi eligible for improvement habe kangu gi ko aduga exam di pass tawrakanda mai improvement thaningba kangu leidana exam di pass taw improvement thaningba kangu da subject ama thaba yae mai jiko in one subject only hai aduga moi gi na muk mayam kanogi tang kuntade ne moi gi na dugi mamang da form do thajin biyo mayam aduga last date che tang kuntra ko the daily field examination form with necessary fee and document should be submitted to the council office on or before the 30 May. May gi tang kontra gi mamang na mayam si document ne examination fee na duna singbodo loina thajin biyo improvement thaning bakangu do aduga the original statement of mark for the higher secondary examination 2019 in respect of the above student should be submitted to the council office along with the examination form hai ma'am ko magi kanodo mai kano original statement sing do magi mark sing na sing bana tak phangak pogumba antak adudo download tore den net tagi improvement thado subject sing ka adu dei loina yeng du erangane ba adu gumna sing bodo puro document ke emi card ke puro examination fee puro aduguma maru oiba sing document sing do isa na loina pura ka chatpiro myam aduga form lawro document hajillo examination fee aduguma sing do ne submit tawro aduguma che sang sudraba hedi incomplete oiragadi moigi kano reject tawna si aisa moigi kano de tawba tholakpagi moi kano na singba lo yawre signature na singba ko sini myam aduga si side dum lusilage मैम को खंगनिंग बांगनिंग बलेरसु दुम comment box type biro ko thank you so much guys bye for now bye bye